into eyenzakalayo njengoba ngumuntu othwele kunendlu lapha ekameleni linekamela nje lingavula umuntu leli kamela njalo ekseni ngithola imali engango-150k le mali mangiyithola kufanele angiyibabazi le mali angiyibabazi kufuneka ngiyithathe ngiyishiftele ngiyifake kulamabhakede nginokuyifaka kuwona everyday umnomzane lo inyoka yami mangiyiphakela ngiphakela inkukhu idle inkukhu eziwu-3 ngosuku nje kufuneka ngiyinikeze inkukhu eziwu-3 ngiyiphakela inkukhu ekseni ngabo-9 ngizoyinikeza inkukhu ngabo-2 bese nginikeza inkukhu before ngilale ngabo-10 isikhathi esiningi-ke ijwayele ukuthi inkukhu mangiyinikeza yona idle same time yona ayinabo ubungozi obukhulu lapha kumina inkinga nje mase kulalwa ngivele ngithi ngilele ngizwe ngayo isingoqile lapha iyangikhotha yenza lento yayo-ke i-sex yazi madoda hayi ngisenkingeni bafethu ngisenkingeni impilo engayikhethela yona angivisi nangalilodwa ilanga kube khona umuntu okhetha lempilo efana nalena hayi lempilo iyakhathaza lempilo kahle kahle ubudoda bami nje ukuthi ngiyindoda angisayithembi lokhu kwangempela but-ke abantwana nginabo abantwana ngoba konke lokhu ngikwenze because bona abantwana ngoba bengibona ukuthi ngiyasafara ngiyasala ey'ntweni ey'ningi nginabo abantwana elasibhone yami neminyaka o-15 na-15 years lasibhone yami bawu-3 manje ngichaza ukuthi-ke ezinye zezinto ungazenza nje isikhashanyana wena ziku-affect impilo yakho yonke ngikhuluma lezi y'toli ey'kanjena because angazi ukuthi ngiyofanini ngenzela ukuthi kodwa iqinise ebantwini abangilandelayo nabantu abanami bazi ukuthi iqiniso lithini mayelana nokuthwala akulungile ukuthwala uthwala ngani nangani kuyefana ukuthwala nje kudoti kuyisiqalekiso efikulungile ukuthwala why bona bengathwali le koMalawi koNigeria why kuthwaliswe thina ama-South African bafethu ukuthwala ngiyakuzonda ningalinge nihluphekele ngakuleyo nto zamani nisebenze nibeke isente phekwesente okungenani nevula amabhizinisi amanye cha ngithi ake nginizekele nje ekseni ukusa angilele lokhu ngivuka ekseni ngabo-1 ngihlushwa yilento vese kubuthongo anginabo njengoba nganginitshelile akunankinga zingane zakwethu uNkulunkulu emuhle enikhusele ningalinge nithatheke ningene ey'ntweni ey'zonixaka ukuphuma kuzona ngiright ngivuthiwe sengenele. Subscribe to this channel